aciari na arugamiriri a cukuru wa airitu wa Gitithia mari mucemanio-ini wa gucira kana mihango ya mathomo ni ikurugamio kumana na mutino wa mwaki uria uracinire nyumba igiri cia gukoma cia cukuru uyu. Ona gukiri uguo aciari marahoya uthuthuria wikwo na ihenya niguo kihumo kia mwaki uyu kimenyeke, magitetio ni kuriha hathara iria yumanite na mwaki uyu na iria ikuigirirwo cianda-ini ciao. Ile wasiwasi tunaye, sisi tulikuja hapa kutoka asubuhi mpaka saa hizi hatujapata hata mmoja wa kutuongelesha hapa. Hiyo ndio ile shida kubwa tuko naye. Maana walimu wako ndani, soja tu yako kwa gate. Anafungua gate anafunga, lakini hakuna mwalimu wote anatokelezea kutuongelesha. Hiyo ndio shida kubwa yenye tunaye hapa saa hizi. Gukinyiria riu arutwo othe mari o kirathi metereire itua ria urugamiriri wa cukuru uyu hamwe na mwerekera kuma kuri wabici ya githomo, kuona mwaki uyu utigite arutwo makiria ma 250 matari na indo ciao cia kuhuthira. Nilisikia kitu saa moja, lakini nilisikia na mtu mwingine kwa sababu walimu hawakutuma message. Tukagojea hatukuona, na ndio tumeamkia asubuhi ndio tukuja tujue sababu ni nini. Gutire murutwo ogurarite mutino-ini uyu wa mwaki, no borithi ni manjiriirie uthuthuria wa kiria kiracungireire kuhia kwa nyumba ici. Kwa sababu ukiangalia kama hapa ni Mungu tu alisaidia, kwa sababu ukiona tu vile imechomeka hii dome ni kuonyesha kwamba kama ingekuwa ni usiku watoto wamelala tungekuwa tunalia sana sasa, na kungekuwa ni jambo la janga kubwa sana. Lakini Mungu ni mwema, kwa sababu tunaona tu ni moto ulitokea na tunaona tu nyumba ndio imechomeka, lakini watoto wote wako safe. Handu-ini ha Inooro TV kuma cukuru-ini wa Gitithia Rari kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.